اطلاعات صحیح شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعات خبر همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر. درخواست، پیشنهاد و یا اطلاعی دارید، پس می‌توانید با ما دوام 24 ساعت با شماره 8967 111 56 46 در تماس باشید. رادیو مهاجر، بگذار تا بگوید. سلام شنوندگان عزیز، نشر خبری را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو مهاجر میشنوید. امروز 15 январ است، ساعت در مسکو 19. خبرها را از روسیه آغاز میکنیم. رسانه‌های روسیه خبر میدهند که بعد از ظهر 15 январ نخست وزیر این کشور دمیتری مدویدوف عریضه استعفای حکومت را به پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیشنهاد نموده است. شرح داده می شود که چنین تصمیم در پس تکلیف‌های پرزیدنت اوید به وارد کردن تغییر و علاوه‌ها به کنستیتوسیای روسیه روی دست گرفته شده است. با گفته مدویدوف، تغییرات نه تنها در یک قطار ماده‌های کنستیتوسیا بلکه در مجموع توازن حاکمیت اجرایی، قانونگذاری و سوتی را در بر خواهد گرفت. در این زمینه حکومت فدراسیون روسیه باید به پرزیدنت کشور امکانیت فراهم آورد که همه قرارهای ضروری را قبول کند و در این شرایط من فکر میکنم که موافق ماده 117 کنستیتوسیون فدراسیون روسیه درست است حکومت فدراسیون روسیه در هیئت حاضره‌اش پیشنهاد استعفا را کند، ابراز داشته است دمیتری مدویدوف. 15 январ ولادیمیر پوتین به شورای فدرالی پیام داد و یک قطار تغییرات را به کنستیتوسیا پیشنهاد کرد که نقش دومای دولتی، شورای فدراسیون و شورای دولتی را تقویت می‌بخشد. سامانه اینترفاکس می‌نویسد که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به حکومت فعلی دستور داده است تا تشکیل حکومت نو فعالیت را ادامه دهند. خبرگزاری‌های روسیه می‌نویسند که دمیتری مدویدوف احتمالاً به مقام معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه تعیین شود. با کرسی رئیس حکومت روسیه که خواهد نشست الحال معلوم نیست، ولی این را وقت معین خواهد کرد. ادامه خبرها. شهروندان خارجی که در روسیه زندگی میکنند و فرزندان به بلاغت رسیده دارند که دارای شهروندی فدراسیون روسیه میباشند میتوانند به ترتیب ساده شهروندی گیرند. این لایحه را قانونی در نظر دارد که از جانب حکومت فدراسیون روسیه به دومای دولتی پیشنهاد شده است و روز سه‌شنبه کمیته عاید به کارهای اتحاد دولت‌های مستقل در پارلمان روسیه در خوانش اول از این طرح جانبداری کرد. یک از شرط‌هایی که در لایحه قانون عاید ساده گردانیدن گرفتن شهروندی روسیه این است که فرزندان نفرانی که درخواست می‌دهند باید حداقل 18 سال داشته شهروند فدراسیون روسیه باشند و قابلیت قانونی را دارا باشند. در سال 2017 به گفته مؤلفان حجت شناسنامه‌های فدراسیون روسیه را 7362 خارجی، در سال 2018 8250 و در 6 ماه سال 2019 4413 نفر قبول کردند. طبق گفته مؤلفان لایحه، قبول قانون ذخیره‌های مهنتی علاوگی را به اقتصادیات جلب خواهد کرد. یادآور می‌شویم که حالا شهروندان خارجی و شخصان بی شهروند که در روسیه زندگی می‌کنند و می‌خواهند شهروندی روسیه را به صفت متخصصان بلند اختصاص گیرند باید در این کشور 1 سال کار کنند. لیانید کلاشنیکوف رئیس کمیته اوید به کارهای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دومای دولتی روسیه ابراز داشته است که با پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره عفو مهاجران شهروندان اوکراینی صحبت کرده است که ولادیمیر پوتین با این پیشنهاد واکنش مثبت نشان داده است. کلاشنیکوف میگوید پیشنهاد عفو مهاجران اوکراینی را در ملاقات پرزیدنت روسیه با رئیسان کمیته‌های دومای دولتی ارائه داشته است. از جانب رهبریت تاجیکستان در آخر سال 2019 نیز چنین یک پیشنهاد عفو به گوش مقامداران روسیه رسیده بود، ولی همان جانب روسیه به خلاصه نیامده است که مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کند یا نه.
нашри хабариро мустақиман шунида истодаед. Кӯдаке дар як паноҳгоҳ дар наздикии Москав пас аз он ки модараш аз ӯ даст кашид вафот мекунад. 9 январ ба полиси ноҳияи Одинцоваи вилояти Москав занги телефоние мешавад ки аз вафоти тифлаки модарзодам маъюб ба дунё омада хабар мерасад. Кормандони мақомоти полис ба ҷои ҳодиса рафта маълум мекунанд ки тифл дар як хона дар шароити ғайритиббию санитарӣ нигоҳ дошта шудааст. Ҳамчунин маълум гардидааст ки ин хона дар яке аз биноҳои баландошона дар ҳудуди ноҳияи Одинцоваи вилояти Москав ҷойгир аст ба паноҳгоҳи ғайриқонунӣ барои тифлаконе ки модаронашон аз онҳо даст мекашанд табдил ёфтааст. Дар ин ҷо боз чанд тифли хурдсоли дигар низ нигоҳ дошта шудааст ки вазъи саломатии онҳо ба гуфтаи табибон бад буда дар шароити ваҳим парасторӣ мешудаанд. тибқи фарзияҳои пешакӣ тифли вафоткарда дар шаҳри Санкт Петербург аз як муҳоҷирзани украинӣ дар шароити хона ба дунё омадааст. сомонаи хабарии таҷринфо.ру аз қавли хадамоти матбуотии губернатори вилояти Нижний Новгороди Федератсияи Русия менависад ки то моҳи декабри соли 2019 дар донишгоҳҳои вилояти Нижний Новгороди Русия 4700 нафар донишҷӯёни хориҷӣ таҳсили илм доштанд. губернатори ин вилоят Глеб Никитин иброз доштааст ки шумораи донишҷӯёни хориҷӣ нисбат ба соли 2018 35% дар соли 2019 афзоиш ёфтааст. ин ба туфайли иртиботи наздик доштани донишгоҳҳои вилоят бо муассисаҳои илмии хориҷӣ мебошад. табдили донишҷӯён ва корҳои илмию амалӣ низ дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии вилоят бо хориҷ сурат мегирад. шаҳру вилоятҳои Русия таҳсил мекунанд. тиҷорати даъват менамояд. ба гуфтаи созмондиҳандагон баргузории тарҳҳои тиҷоратӣ дар се марҳила доир мегардад ки дар таври аввал таҳкими ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ байни соҳибкорони минтақаи Олтои Федератсияи Русия ва кишварҳои хориҷӣ баргузор мешавад. қайд мекунанд созмондиҳандагон. дар назар аст ки мубодилаи робитаҳои корӣ бо намояндагони корхонаҳо ва ташкилоти хориҷӣ, боздид аз корхонаҳо, вохӯриҳои корӣ бо роҳбарият ва намояндагони мақомоти давлатӣ сурат бигирад. як эълон низ дорем. шунавандагони азиз, шоми ҷумъа 17 январ соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Моҷир бахши мустаҳкими барномаи ҳуқуқи шумо бо иштироки ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мекардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба ҳолати гирифтани манзили иқоматӣ буд бош дар қаламраи Федератсияи Русия, расмият дарории ҳуҷҷатҳо, тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти судӣ, муносибат бо полис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хати сарҳади давлатӣ ба радиои Моҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Instagram, имо ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 8967 111 5646 суоли худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъа 17 январ соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. сомиёни арҷуманд, нашри ин соатаи барномаи иттилоати хабарро мустақиман аз мавҷи радиои Моҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. моро ҳамроҳӣ кунед. саломат бошед.